تماشاون جان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش ام دیسا د برنامه کوردویزیون یا و هفته ده چندین راپورتون پیشوا تماشاون دلال دم باش فروکین عزمانی ین ترکیه دهی روزا سیشم ایرش لهرم کردان پیکانی شروانین یبشه ین پککی ین یپگی او هزن پشمرگا بون آرمانجا و ایرشه او قربانیان و ایرشه جهنه او ایرش عالی کردان و حکومت عراق و با آوایی که خورد هاتیه شرمزار کردن بالافرین لشکری ترکیه لروجا سیشنبه هجمارکا بینکین هزم پیشمرگه و یبشه و پککه لچای شنگاله و بینکین هزم پاراستناگر لچای قرچوق کرنا آرمانج و هجمارکا زورا قربانیان بخو وگرد. سروک وزیر عراق لداخویانی که دا هیرش آسمانی ترکیه و کشتنا ولاتیان عراقی بتندی شرمزار کرد. والدخول الى العمق العراقي در بسبونا نافخاك عراقي كشتنا ولاتين عراقي ناي قبول كرن او بيشمرگه ولاتين عراقينه شهيد و بريندار هنه و ام بتندي في كرداري ردكن هر واسا سروکاتیا هرما کردستان به همان زاره و هیرشا بالافرین ترکیه شرمزار کرد. شهردار باجر شنگال دبیجت امنا خوازین دورامه ببت میدان شر پکک و حکومتا ترکیه. و هزیت و پیمانی مدعوا کردن و پکک به دوره چول بکم ما گوت پککیجی و ما گو راگهاندن و رسمی و فرمی افن میدان خباتا و میدان خباتا و روش آوای کردستان ترکیه سر کمار ترکیه ده پیوینه که داد دیگل آجانس رویترز گفت ترکیه رینا د دورا شنگال ببته بنگه لشکری یا هزم پکک و سروک هرما کردستان لپیش وقت هاد بو هایدار کرن. Türk silahlı ev operasyona leşkerê Tirkiye li Şengalê û Qaraçox nedijî pêşmergê hate kirin û zanyarî gel Berêz Barzanî pêşwext hat bûn parvekirin. Her wasa Serokkomarê Tirkiye piştrast kir ku Amerîka û Rûsya haydarî vê herişê bibûn. Buralar armanc embarên çekî bûn. Diviya kes li wêrê neba mezanyarî gel Amerîka û Rûsya parvekir bûn. Medan û standil gel wan kirin û me gote wan operasyon wê bête kirin. لی روزنامه نیویورک تایمز لسرزار پیودار وزارت دربه امریکا مارک تونر دازانین که امریکا زور نیگرانه درباره هرشا ترکیه و اف هرشا جعالی امریکا و نهاتیه پسند و پشتگیری کرن. پیودار هزم پاراست ناگل یپگه دبیجت مماف برسفدان و طول وکرنه هیا. ونحن نعتقد بأن هذا ام باور دکن ایریشا دولت ترکیه به مبستا سستکرنا گواشا بسرداعشه. هلبت ام بیدنگ نابنو ما فهیه که ام بروانی خوابکنو طولا شهیدان ودن. پشتی چند دمجمیران جهرشا آسمانی بسر جای قرچوخ به صدان خلک دوره لجه بویر وکو پشتوانی بو هزن یپگه کمبون که هفدن بو دگل گهشتنا قمانداره که هزن امریکا و خلک راستاخو گلو گازندرخو گهاندن. خورده میرا رقای شار دکن و البر خود دن همه گلی رزگار دکن ایرو و البرشی دزیفرن کسگریا خرابیه دکن و ملت ما قصد العامة در باس کم قطوه قبول نکن. دو روز پشتی هرشا آسمانی هزن ترکیه چندین دورین افرین تو باران کرن و هزن یپگه به همان رنگ برسفدان کو پیناچت اپراسیون لشکری ترکیه لدورین کردان لباکور سوریه لدمکی نزیک بداوی بید. خالد فتاح دنگ امریکا. گوری آگاهیان ارتشا ترکیه خالن یپگه ل 4 گوندان بمباران دکه او یپگه ج برسوا و نرشان داده. نوچگیان دنگ امریکا زانا امر درباره و بویره ده یم آگاه دار بکه. زانا گرا درباره و بویره ده آگاهیان چه دسته دهنه؟ نهار ایرو ساعت در دوراس 6 پیشتی نیرو به دم آقامشلو گونده چتلی گو دکوید نافبرا گریدای باجار دربیسی گو دکوید نافبرا دربیسی و سری کانیه ده گو تبک لورهیه دوی دماهن که بری دورا ساعت ششان داری ایواری هیزک شارتشا ترکیه خواست گو درباسی گونده چتلی ببه او تبک او گری گلوی داری خواست کنترول بکش خواه هاتبا کنترول کرن او ریاد نافبرا سری کانیه و دربیسی دهات برین ده انجام یپگی برسیبایی دیده ده انجام اوی ده تانک ادنشا ترکیه ایجتی تقاندن لالیه دن پشتری و تقاندن تانکی ایدی تو باراندن اوی هریمی برفرهتر دبه گونده کبز چتلی غنامی عرادا اول راستی بمبارانا آهاونا تیش آلیه ارتشا ترکیه دالی که دن تاخن باکورین دربیسیه باجارو که دربیسیه گونیزی کی سینورن او جناها سیویل شوی داری دردکوین
و جبرگو توپن هاونال و درجی دکهن انجام بری گلم وان ایرشان مترسیک چال سر جواکی چکیه ها شخوتي زانين يعني باجار ديريك حتى بر حما سرد سرانسري باجار اي روجافاي باكوري سوريا سينوري هفبش دنافراوي وتركيا دنها مترسي لحمو باجار وباجاروكن اي روجافا هنغو تركي د كيجان دفري د راستي كيجان باجاري به جو شرها به ها القامش لوجي هناك او مترسي دركته لي طيبات بيشتي اريشا تركي لسر جند هريما لهريمن عفرينه ونها للدربسيه دي اصلا مترسيه زي دبويه نها بانك جيها ويرو اندام هفسروكي تفكر جواك ديمقراطيك تبدمي بريز الدار خليل د مشا بجيتا يبكي دجيغوت ام بشكل خود خوازن جو ايدي تدبير خوني او لكاري بگیرن شاليه او لكاري بگیرن بله نوچگی هن دنگ امریکا زانامر درباره و ارشده ام آگادار که این گل سپاس باش تماشاوران دلال بردب که YPG ردل خلیل دبه پیونا تایبت الیشن ترکیه ین سر نابند وان نرخاند و بانگل امریکا کرکو ارکخا پاراستنا هرمن کردا لسوریه پک بینه بله گلک سپاس جبویوا راستی ایریشا بالاخرین ارتشا دولتا ترک دو بو روزا 25 ماه نیسان بو ساعت 2 شبق بو بگمان او ایریشا هوانا وکا وجی دیار کر ده انجام ماوید 20 حوالی مجی انا خوش دستان شهید کتن هر وا 18 حوالی مجی بریندار بونه 3 حب جوان روشاوان پر گرانه نها ایریشا دولتا ترک ده قوناغا که وهادتی گو هیزن یکینین پاراسنا گل YPG ناف کوالسیونا هیزن سوریای دموکراتیک و کوالسیونا ناف نتویال دیجی داعشه گو رخصنا تروریستیا داعشه د رقا و باجاروک طبقایده پر تنگاف کریه باشه او خبرت کتب است که چوا تاستن کرن بوان ایریشانا yani eğer go devleta Türk erişi xwe bi vîrengê hanê berdewam bike li ser Rojavayê Kurdistanê bêguman wê çavê hêzên parastina gel YPG wê vegerin ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê bike ne îro roj ne mumkin e go hêzeke weke yekîneyên parastina gel YPG go serkêşiya hêzên Sûriyaya Demokratîk qesedê dike li gel koalisyona navnetewî li dijî Daişê şer dike li di piştê re jî dewleta Türk bê baregehên yekîneyên parastina gel YPG bombardıman bike ev yekayan milletê Kurd milletê Rojava vê yekê qebûl nake napejirîne باشه برای خیلی داخیانی فرمیه دولت ترک دبیجه خطا هاتن چوینه PKK'ye hatta şengal direj dibe evji mafya meyek em xabı parizin لسر ve daxiyaniye çi dibêjî Niha em vê yekê pir awayekî eşkere û zelal û vekirî gelek cara me got em ê dîsa jî dubare bikin. Nêzîkatiyê me ji bo dewleta Tirkiyê li demên Bûrî de her me xwest wekû dewleteke cîran em lê temaşe bikin, têkiliyê me pêre pêş bikevin. Lê mixabin dewleta Tirk her bi çavekî dijminane li me temaşe kir. û her çalakiyê xwe û binpêkirinê xwe di derbarê hem axa me ya Rojavayê Kurdistanê de her wiha di derbarê şervanê me de her berdewam kirin. Ev tê wateya gogî dewleta Tirk bi awayekî pir zelal naxwaze gogî çareseriyekê naxwaze ji bo vê pirzgirêka hanê û her me wekû dijminê xwe nîşan dide. Ev iddiayên gogî têne gotin işte د ریا یکینین پاراسنا گل YPG yan jî di Rojava re çek û silah û şervan ji bo nav axa Tirkiye di çûnil wê derê çalakî têne kirin evana hemî buhane ne hemî hiccetin hemî tiştên pûçin herkes dizane nava 6 salê derbasbûyî de li Rojavayê Kurdistanê sînorê me li gel Bakurê Kurdistanê li gel Tirkiye gogê zêdetirî 600 kilometre ye fîşekek tenê jî me nehişt gogî ji aliyê me bi aliyê dewleta Tirkiye ve here. Biraz Xelil televizyona Fox radigîne ku leşkerên Amerîkî ku di nav koalisyona de kar dikin li gel we dibe ciyê nêzîkî ciyê ku bûye armançkirî bû nêzîkî ew kesena jî nêzik bûn îhtimal bû ew ji xeter davan tiştek weste heye yani ev êriş hember koalisyonê jî hemen demê tu çawa din rixînî
يعني الروجافاي كردستاني وقالك دفرين جو جيرو روج هم هيزن أمريكي وكواليسيونا نابنتوي جو كارتينا هنا راستا وأف نافندا مايا يكينين باراسنا قال يفاقا جو القراچوخي وكو بارقها يا فرمانداريا قشتي دهاتا ناسكر أو در هاتا هدف قرتن بيقومان يعني أف برسايا ماجي كواليسيوني بخواجي برسكر هر انکار کردن گو خبر مج ویلی دانا دولتا ترکیه تنه بی آگاهیان اویگایا هاتیه گرتن لی دیساجی بگومان کوالسیونا ناونتوی ایرو روش بر پرسیاریه که پرمزن لسرویه گره که خودیل وی بر پرسیاریا خود در بکوه ایرو روش اگر امو کوالسیونا ناونتوی و هروها هیزه که وکه امریکا شریکن هفبش یه لدیجی تروری لسر عرده ام شردکن و چاقی گره که ام خودیل هفدوجی در بکوین هفدوجی بکاربن بپاريزن. ایران باجر قامشلا خپشاندن که دیجی ایریشن اسمانیان ترکیه حاضر درخستن. خپشانداران به پانکارتان ترکیه پروتست کرد و جو سروک امریکا دونالد ترامپ خواست که پیشیل ایریشن وها بگن. وان هر وها دخواست هرمه که اوله یا بفرین جدا خواست کرد که روجواج ایریشکارن وها بپاريزن. اپراسیونا رزگارکردن نقای جعالی حزب سوری دموکرات و هین بردامه او وان گل کرمین در دور رقاج اخسین من کنترل خوده. کسین جهرمین دست داعش دراون در باس هرمی دمن کنترل حزب سوری دموکرات بن او نها بنده آلیکاریه. ریوبرین هرمین حاتی رزگارکردن جبو آلیکاریا وان سیولان لنتمن یک بوی بانگی دکه. هرکو هیزن سوریا دموکراتیک هسده نیزی باجار رقا دبن هجمارا سیویلین گوژه دورن دجیر کنترولا داعش دا درون زیده دبن. سیویلین گو دگین دورن رزگارگری دیار دکن گو روشا مروفاهی لآلی داعش گلک خرابه و چکدارن داعش باجار رقا کرنه وکی زندانک مزن و لهوردورا باجر تونلان دکولن و ماینان دچینن جبو گو سیویل جهری مدر نکون. و او نکارن به آرامی بگرن جبر گو هر دم چکدار دناوا کولانان دا دگرن و جوانان دگرن جبو گو هرن شر لدجی حسدی و کسی گو نار شر تی کشتن. هر وها لگوری کوشبران گو جیان لور گلک دجواره جبر تنبونا پیدیوین جیان جنان و آف. الوضع ما كويس. روش نباشه برچی بون هيا او خلق جفر درفن او خطقين دكنو ترمبيلان بومبا دكن جبو كسف نگره روش نباشه تفدا زاروکن و نخوشی پر هی وکوند بینن. شروانن حسده جبو درخستنا سیویلان کریدوران جوان را ودکن و آلیکاریا وان دکن داگو بگین دورن آرام. لگنده کبش غربی روجانه به هزار سیویلین رقا و جهمی دورن دبن کنترولا داعش دا در باسی هریم رزگارگری دبن. برگشکی لگنده و چپشی غربینن. ویکه بری دست باندو به مروی 450 سیویل در باز کرد 450 350 کشی دست باندو به من سیویل او کند جی سلامت و ساکنان سبی قول من رمونا که تشتاق نبه بری ساعت که جامچینا فولی ما اوگاهی دو سیویل گیشی مگو ورنا ویکه ره و بودی هرنا جب شاعری در باز دروی من جی سلامت روی نو پشتی دست باندو بو روی 1000 سیویل ته روی 1250 سیویل ته هیجای گوتنه گوژه دسپیکا اپراسیونا غزبا فراته جبو رزگارگرنا رقا تا نها بیتری 50,000 سیویل گیهانه هریمن دبن کنترولا حسده دا و هین هجمار زیده دبه. ده همان دما گو هیزن سوریا دموکراتیک پیش دکون و دور نو جبن کنترولا داعش رزگار دکن دوی خاله را روزانه به هزار سیویل رقای جبن کنترولا داعش درون و دگهیجن دورن دبن کنترولا هیزن سوریا دموکراتیک دا. محمود بالی دنگ امریکا باکوری رقا. دستات روزن پیشی ین دستلاداری ترامپ دا گلک تشاتینه نقاش کردن. یک جوان رولا روسیا ده البجارتنا سرکاتی امریکا ده و اف یک حسادی سات ندیاره و اف بی آی جه هند کلین خواهد درباره وده بردام دکه. ریوبری بلندی آگاهیان یکمین جا شاهدی لسر سوخوری روسیا یا لسر البجارتنا سرکاتی امریکا دکه. We have high confidence that President Putin ordered an influence campaign. ام گلک پشراتین کو پوتین تبلی باندورا روسیا ده هلبجارتن سروکاتی بویا آرمان جاوه یکی بن خستنا دموکراسیا امریکایا و لکدانینا لسر احتمال هلبجارتنا هیلاری کلینتون. ادعای گلک مزن هنکو واشنطن هجان دیه لی برصف کمن
ji karberdana şewirmendê ewlekariya welat di seranserê Washingtonê de gelek deng derxistiye. û niha FBI Ofîsa Vekulînan ya Federalî lêkulînên xwe di derbarê Rusyayê de xurtir dike. I have been authorized by the Department of Justice to confirm من ji Wezareta Dadê desthilat heye ku piştras bikim FBI wek parek ji erkameya duwarê agahdariyê de vekulînan bike di hewlên hikûmeta Rûsiyên destêwerdana di hilbijartina 2016 de. û ev jî her cure pêwendiyeke kesayetî di navbera helmeta Trump û hikûmeta Rûsî de vedhewîne. Ji ber lêkulînên sîxurî komî dibêje FBI dixwaze bizane eger suncik hatiye çêkirin an na. Ev nûçe hemû saxtene. Dozgerê berêyê skandala Watergate dibêje lêkulînên di derbara Rusya û Trump de gelek cidî ne. Ev xalên lawaziyên demokrasiyama û demokrasiyên din derdxîne pêş li cîhanê hemiyê, biriya teknîka hakkirinê û şêlûkirinê û şêweyên cudayên peydakirina alûziyan yên divê zêrevanîkirina li dijwan hebe. Endamên Kongrê Amerîka dibêjin ew dixwazin encamek dest bixin û ne giring e ji ev çiqas dem bistîne. Em çendê behsê erkê komîteya civata sînatoran bikin her kême. Ew erk berêxwedana tevaya çalakiyên Rûsya ka eger mayê xwe kirine hilbijartinên 2016 Serokatiya Amerîka. Lêkolînê kur û dirêj hîn berdewam in. Di vê pêvajoyê de gelek kes beşdarê lêkolînan bûne û bi hezaran dokûman ji benda vekolînan e. û welî xuya dike ku ev pêvajoyê demek gelek dirêj bistîne. Meha borî ev pirs ji rêveberê FBI hat pirsî û ew dibêje ne diyareka çiqas dem yê bistîne. Tiştekî zor e ew mihal e ku em bibêjin tiştekî zelal û diyar e. Lêkolînên di derbarê skandala Watergate di sala 1970 dest pê kir û nêzê 2 sala dirêj bû. Ji ber vê yekê ne diyar e ku ev lêkolînên di derbarê hilbijartina Amerîka de yê çiqas dem bistîne. Piştî bêhemandinekê du hefteyan qanûnderên Amerîkî vedigerin Washingtonê ku bigihêjin rêkeftinekê da ku hikûmeta federal naye daxistin û ew bikaribin karê xwe bidomînin. Rojnamarê Dengê Amerîka Michael Bauman ev raport amade kir. بس اگر پروژه بریارا خرجکردنê li vê hefteyê derbas nebe, Serok Trump dibe yekem serok ku di sed rojên wî yên destpêkê de hikûmet bihê daxistin. Ez bawerim rewşame baş e. Kuşka spî dibêje hêj zûwa xwe qeleq bikeyn. Ev danûstandin niha bi civata nûêneran û berpirsên Senatê re tên berdewam kirin. Em nêzîkî demaherî dawiyê dibin ya ku hatiye destnîşan kirin. Pirs ewa proje biryareka xerckirinê heye Trump mor bike ku derbazî Kongres bibe, serok pereyê dixwaze ji bo cihbicihkirina peymanên wî dayîn dengderên xwe ew jî avakirina dîwarê navbera sinûrê Amerîka û Meksîkê. Demokratên wek Senatora California Kamala Harris bi tund dijî vê nêrînê ne. Tu sûz dide ku tu ê ji bo avakirina dîwarê di navbera Meksîka û Amerîka re bibêjî na û bi hemû hêza xwe dijî wê bisekinî. Yes, without any doubt. Di nav komariyan da piştevanî avakirina dîwarê geleka xurte, ne hemî hevbîrin. Hindek wek Senatorê Florida Marco Rubio dixwazin Kongres hîn mijarên kêşebar bihêlin aliyekî ku dikarin bibe egera girtina hikûmetê. Taybetî di vî demî de ku gelek astengî li pêş Amerîka hene. Hindek jî ji rêveberiyê sebra xwe nîşan didin ji bo avakirina dîwarê. Em pê divî dîwarê ne û ez bawerim Kongres dê wê yekê cih bi cih bîne. Catî metirsiya girtina hikûmetê vê hefteyê, komariyên Kongresê belkî li sala bêhêd zêdetir dikarin babeta budceya dîwarî bo sala bêhêd bihêlin, ku li meha 10 dest pê dike. Ji ber ku her du jûrên Kongresê li destê komariyan dane, ji bo wan arîşe nîne pêşniyara wan derbas bibe. Kêmkate nikare proje biryarekê rawestîne û ne jî derbas ke, tê ji ber ku ew di kêmkateyê dane. Tenê piranî dikare û niha eger piranî bi hev re biryara kiryarekê nestîne, wê demê em ê girtina hikûmetê bibînin. Girtina hikûmetê di hemî xizmetên federaliyên ne bingehîn rawestîne. Wek mînak parkên netewî bihêne girtin, lê Pentagon û saziyên din yên ewlekarî dê karên xwe berdewam bikin. Duhû sad û didu salvegera komkujiya Ermeniya bû û ev bûyera xemgîn ji beşdarbûna bi sadan kesan li İstanbulê hatiye bîranîn û agahiyên berfirehdir di vê raportê de ye. Ji ser komkujiya Ermeniyan re 102 sal derbas bû û hêjî daxwaza Ermeniyan hevrûbûna dewleta Tirkiye. 100 sala ku ev qatliam nebûye, dîsan qatliam dewam dike, sîstem aynî sîstem e.
Çünkü bu sistemi kokiye sökülmüş ne bulsa disane devam dike, disane hem demirin, disane zarem demirin, disane halk demiri, yek kuxandana demirin, avukat demirin, çende kuşun, kijanda bir bebi. Tako denge kadar kısta kuşun. Platforma Biranîna 24 Nîsanê û delegasyonên biyanî di sed û duyemîn salvegera komkujiya Ermeniyan de li ber Muzeya Berhemên İslama Türk ku rewşenbîrên Ermenî lê hatibûn girtin û pişt re hatin kuştin kom bûn û daxuyanî dan. Rêvebira İHAD Meral Çildir di daxuyanî de diyar kir ku Tirkiye welatê înkara komkujiyan e û wê got hişmendiya komkujiyê û înkarê îro jî serdestiyê xwe berdewam dike. Nivîskar û rojnamegerê Ermenî Patrak Estûkyan ji dengê Amerîkayê re hestê xwe wiha vegot. Ji destpêka bîranîna komkujiyê û vir de ez li van derame. Lê îsal me beşdariyeke kêm hez kir. Di vî warî de jî rewşa civakê ya dirûnî bandora xwe li ser nîşan dide. Ez hêvîdarim gosaleke din bi guherîn û bi hêviyên xweşbîn em qerebalix li vir kom bibin. Di çalakî de serokê tevgera bingehîna li dijî nîjadperestiya Ewropayê Benjamin Aptan jî axivî. Aptan dema ku li wir de axivî komekê bi sloganên em leşkerê Mustafa Kemal'in, em leşkerê Erdogan'in protesto kirin. Aptan di axaftina xwe de da zanîn ku ew li dijî ji bîrkirinê tê dikoşin û li dijî ji bîrkirinê re diwestin. Wî wiha berdewamî da axaftina xwe. Hebûna xwe li vêrê gelek giring dibînim. Ku em dikarin wê zexta li sersazî û kesên ji bo mafên mirov xebatê dikin hespê bikin û bibînin. Her wiha bîranîn û qurbaniyên komkujiya Ermeniyan. Îro cardî tê bîrama ku em li hemberî genûsîdê, encamên genûsîdê û zexta dewletê li ser civaka Ermeniyan û kes û dezgehên mafê mirovan rawestin. Her wiha piştê çalakiya li qada Sultan Ahmet ya Stenbolê ji bo rojnamegerên Ermenî yên ku di komkujiya Ermeniyan de hatine kuştin çûn ser goristana wan. Parlamenterê HDP'yê Ermenî Garo Paylan jî dibêje 102 sale komkujiya Ermeniya li hêviyê edaletê ye û wiha berdewam dike. 102 yıl oldu. 102 yıldır bekleyen adalet. Hevribûn dê ji me hemiyan re baş be. Dê me hemiyan baş bike lê heya em bi vê komkujiyê re hevrû neyin wê nexweşî berdewam bikin. Dê sûcên wiha jî berdewam bikin. Sûcên ku neyên cezakirin berdewam bikin. Bedelê vî sûcî em hemî didin. Hêjeyê gotinê ye ku bîranîn bi îlahî û stranên Ermeniyan li Taksîma Stenbolê bi dawî bû. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol. Di vê raporta hunerî de em ê ji barekî bernameyên taybet yên wek pêşengeh, nîşandana fîlman û panelên ser rewşa mirovaha li Sûriyê tînin pêşave ku li paytext Washingtonê berdewam dikin. Kêşew êşa gelê Sûriye ne tenê di kombûnê navnetewî û medya cîhanê de tê berçav kirin. Lêbelê di pêşengehê hunerî de û çalakiyên mirovantiyê bi awayekî hestiyar û dilnerm ew çîrok tên gotin. Wê êşa salan li ser dev û lêvê zarokên wî welatî gotar û mar bûye ji ber şerekî hovane û bêçar. Navenda Jerusalem el-Qudusê li Washingtona paytext bê hilmeteke mezin ew ken hêvî û êşa zarokên Sûrî da ber çavan. Bi mêvandariya du wênegirên Alman got ew êş û keser û hesretê zarokan bê kamerê xwe girtibûn û li cîhanê belav dikin. Berî pêşengehê semînerek li Darketê goberpirsa galeriyê Dagmar Pinter pêşwaziya kesên beşdarkir û bi taybetî her du hunermendên Alman. Tiştê ku em hewl didin di vê pêşengê de em rûyê mirovahiyê bînin berçavan. Di vê tundutîjiya li Sûriyê dibe, piraniya Amerîkî û Ewropiyan şerê Sûriyê di rêyan û çayan û siyasetê naz dikin. Armanca me ku em bi rêka hunerê nêrînek din bidin mirovan, êşa xelkê Sûrî û kêşeya wan ji ber vî şerî ku xelkê Sûrî mîna me ne, jiyaneka wan ya normal heye mîna min û te, lêbûna qurbaniyên vî şerî. Hunermendê beşdarî vê semînerê bûn, nerîn û bûçûnê xwe di derbarî şer û bandora hunerê giringiya wê di guhertina nerîn û helwestan ji aliyê kesên sivîl û bi taybetî kesên li Sûriye got serê 6 salaye êşeke mezin ji ber vî şerê navxweyî dikişînin. Ew tiştekî kesayetiye ji bo min ku ev ji salekê zêdetir e ez bi van zarokara ji nêzik ve kar dikim. Ew bûne beşek ji jiyana min, tiştekî pir hestiyar e bo min. û bi giştî jî li ser rewşa penaberan li Berlînê û çawa ev bibin beşek ji jiyana me. Ew di dawiyê de mirovin bê ciyawazî. Ev wêneyên min dihêlin bîner bi dilovanî hezir bikin di derbarê mirovên penaber de. Wêneyên zaroka dîwarê galeriyê Xemilan dibûn.
خمگینی ایشا لسر روی وان لی ولی هیویه کمزن ده چاوی وان زاروکا ده بو گو روژکی اوی وگرن مال خواه ناو لیستوکی خواه و ساوینگر کای ویدن هوور بیتشتی شروع ودکه اف نتنه پیشانگه لی او پروژه منه لسر قربانیین سورینه من لکامپین لبنان و اردنه لنیزی هفته حتی هشته وینه ین کسیم بریندار کشاند. از بوینه این خواهی روکا شرد بیجم او به همولاتین اوروپی را ددم ناسکرین جبر کوان بری ایشا شر کشاندیا او دزانن کانه زیانن و چنه. دناوه کنی زاروکین سوری ده و کامپین پنابریه ده و ایشا ولاتکی بریندار ده به هزاران چیروک هیناجیتین گوتن و لبندا گهدار کرنی او دیتنیه. گلوب وان وینیا و برهمین هنری جهان کار بری خواه بده زاروکی سوریا و ایشاوان درمان بکه و خمنی وان زاروکان بجی بکه. لقمان احمد، تنگ امریکا. دو 25 سالیا آواکرنا بشه کردیا دنگ امریکا بو او دست بکده و حتی نها و بشه گلک قناغا درباز بویا او او راپورتا هجه هندی منان درباره بده نشاده که This is the Voice of America. The following program is in Kurdish. ویرا واشنطن دنگ امریکا خوشکو براین هجا روژا و خوش به برنامه کردی جدنگ امریکا هر رو وی چاخی جوار بلاف دبه ایرو 26 مهانی ثانیه سال 2604 کردی هم بر 1992 روژا یکمین بلاف کرنا دنگ امریکا به زمان کردی دمجمیر واشنطن پایتخت امریکا 11 شویه هم بر 7 سبه لروجهلات ناوین دست پیکا برنامه کردی جدنگ امریکا کام زانبن چبویر و رودان لدور جهان دبن دوی دمان و چایی خوندنا خلف زیباری و هومر دیزایی کورتیا پیام و نوچیان مجاهد افغان با آشتی دست خواب به سر کابل دا گرد پای تخت افغانستان پشتی 13 سال شر نافخو لباکوری کالیفورنیا بومەلەرزەیەکی زۆر بەهێز ڕۆژی شەممە ئەو هەرێمەی هێنایە هەژان خان و بەرەو باڵاخانەی ڕووخاند و دایان کەسی بریندار کرد کە برینەکانیان سوک بوون. بەشێ کوردیە دەنگی ئەمریکا di 25 نیسانە ساڵا 1992 بە بریارە کۆنگرێسا ئەمریکی هاتە دامەزراندن. سازیە دەنگی ئەمریکا پتر ji 40 zimanan weşana radyo، televizyon û internetê dike û beşê Kurdî jî yek ji wan beşa ye. بشê Kurdî bi zaravayên kurmancî û soranî weşana xwe didomîne û bi nûçe, hevpeyvîn, bernameyên siyasî, çandî, saxlemî û teknolojî her roj bi gelek rêkan digehîne temaşevan, guhdar û xwendevanên xwe. Beşê Kurdî taybetî di salên dawî de girîngiyê dide weşana televizyonî û her hefte du bernameyên taybet amade dike. Em ji hevkara me ya li Herêma Kurdistana Iraqê NRT TV rojên sêşemê û êniyê bernama Kurd Connection û ji Ozgurgun TV li Amedê re roja çarşemê programa Kurdvizyon pêşkêş dikin. Beşê Kurdî bi du malperên xwe yên kurmancî ya bi tîpin latînî û soranî ya bi tîpin erebî weşan û bernameyên xwe belav dike. Berpirsa beşê Kurdî ya dengê Amerîka Xanim Fexriya Doskiye û ji damezrandina beşê Kurdî ya vir ve li radyoyê kar dike. Vê gavê, beşê Kurdî xebatkarên ku li Washington kar dikin hene û ji mareka peyamnêrên me li Iraq, Sûriye û Tirkiye jî bi raportên xwe bernameyên me dewlementtir dikin. Em jî rojbûna beşê Kurdî li we û li hemî guhdarên me pîroz dikin û hêvî dikin ku hîn di gelek rojbûnan de em bihev rabin. Erê temaşewarên hêja em 25 saliya beşa Kurdiya dengê Amerîka bêşabûneke mezin pîroz dikin. Hêviya min ev e ku hîn salên dirêj bernameyên bi zimanê Kurdî ji Washingtona paytaxt bigêjin we. Em niha peyama rojnamevan Mehmet Şahîn ji hevkara me Özgürgün TV li Amedê temaşe bikin. Bi van hest û ramanan ez salvegera dengê Amerîka a 25 pîroz dikim, hemû ketkar û berpirsyarên wê pîroz dikim û ji dil û can ji wan re serkeftinê dixwazim. Bi hêviya rojên xweş û azad ku hevkariya me bi xurtî
هر وها افج گوتارا بردف که هدف عثمان بایدمیره درباره سالوگرا دنگ امریکا ده دنگ امریکا به سوتا باکوری کردستان و گلی باکوری کردستان هر وها ده همو خواتی ویدا از جانب دن سرکفتن دخوازم و همو خباتکارین دنگ رادیو امریکا جدلو جان سپاسی خو پیشکشی وان دکم دخواتی وان دا سرکفتن دخوازم امریکی درش دخوازم تماشاون هجا ام هاتین داویا برنامه و هفته ام هیوی دیکن برنامه بدله به اون دکاریم برای ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خواج مرا پار ببیگه حتی برنامه هفته ببینین خیر خوشیه ده تماشاوان هجا 25 سالی دنگ امریکا جوگش کارا پیروز به خاطره